Ñuqanchik willakuyukuna, hamkunawan kuska llaqtamasiykuna. Pero suyunchikpi alcaldekunam puñunasqa kachkanku huk hatun asociación. Chaymi kimsa pachak alcaldekuna puñunakunqaku Ayacucho llaqtapi. Chaymantam kay willakuy chayarhamuanchik. Ayacucho llaqtapi kimsa pachak kamachikuq llapan Peru suyumanta chayamuqkunawan qallariyku tupanakuy nacional burgomaestres Munilegislativo nisqanman. Kay llamkaytam ruwarqa Asociación de Municipalidades del Perú, umanchasqa kamachikuq wirahochan, chaynallataq ate kamachikuq, Oscar Benavides Magino, paykunam kusisqa tarikunku achka kamachikuqkuna hamusqankumanta. Kaymanmi chayaramunku achka kamachikuqkuna llapan Ayacucho, Apurimac, chaynallataq Huancavelica suyumanta, hinaspa hukniraq kamachikuqkunapiwan. Kay tupanakuypim llapan kamachikuqkuna riqsiykachinku proyectos de desarrollo nisqanta llaqtamasinkuna puntaman puririnanpaq. Kaypiqa astawan rimariykunku programas sociales umanchasqanman, imakunapitaq ministinku llapan llaqtankunapi. Chaynallataq mañakuyta ruwanku wirahocha qullqi yapananpaq sapa llaqtaman, chayna achka proyectukuna ruwanankupaq llapan llaqtamasinkuna allin kawsayta tarinankupaq.